Ay, din ako. Kahit dito rari, din ako na panikangay. Kano ko pa kayaan, jeroron di kilak. Din ako nikangay. Sa kasukat na buwan ako iya, aray kaway ke. Ang kami ada kam kaidak, kam apanin din ako, inanon di nakunukay kay, tayak. Aya, umapin na rin kikira kike. Kasi doon kami nakunuka. Tatayay, may na sinang maki doon, sinana kapenian kuna ratuan at kunay ke. Kapenian paske, I was singing. Ngaya, I was singing. Kita ngira sinanin ito kunay. O sinanin o sinakatya roy, don't tiruwa liya sandok. Ibu, aron dyan ni roy. Kam na kanta nga bakam na rabaka uki sa kadua tugunay tayak ngaya tayak sabi ni Roy nani ni manano raki kana I was singing nano ko puntagi na I was ani ni may action ngaya kamu nga day ke sa tatan nga duta na bayay ta ka nga na screen ay ke mangagi kan may tata pa na nakangay nakaunga ina mo mira que right kunay I was singing. okay how katukari I was singing. to buwa enako I was singing deep in five step door my heart lived in me
Rapa ke? Ada ye sinang waging kani. Maina sinawak sa busia ni kapen era director sa kya. Amin ay bukoran dita ye. Kamagi kimain kani kami kay. Payes pang kami arang kakawak. Di pakanta ye. The education director. Wagi akos. Kamaro ni tayo nanon di pakanta ye. Kamagi kimay. Kakanin kami. Ngaya sina penenti yon ver ang kain dita ye yo sina kanakwa tuwa na kunara. Asapsin kami sa penenti yon ver. Tuwa na to oras ni Kiribati. Ngaya kamari na yan na patuwa na tayo. Katuwa kanakwa. Peso, yayami enak ko kanakwa tuwa na. Yay. Tuwa na, wawa. Nako. Apa ni kata-kata yok? Ngaya sa kami ro basta kaugida man tataro di kimay kay. Sa po paraking tataro. Tamara ko mga kasinabuhi ko di kasi kahit ako bukin na bakantaye. Kay ko mga po sira na pa may. Yon na rekares say ka. Kokoro. On putak. Korobu kahit ya soy bukit. Di parang kakawak. Harap date. Kurang aida. Tanang director sa kisasa. Diniyak. Pas naman ang anak ko di kakiwat ito. Takaw gugit ya soy. Abi arige. Di kahit ya soy. Kispas pa nas pagi kay. Pataka kura-kura na ko ilan kapan. Kakabayay na. May muan narawag kayo. Ronida. Pasakani kayo. Naran si Maria Yesus Kristo. Amen. Harapan kita ya sinang mana rakong orang kan digi. Kita ini kaya yo si sewai bikin rakong orang meru ya ratarektes. Anak kong orang kami dong iya. Ke dong Jepang nang adiasan na ko ya ini kakiwa. Te na makai na anak ko ke. Kita iyo sinamuan na meru nara. Ratarektan the women ministry and children.
asap siya. Ana direktan de women. Pa ya kira kena ko moy kay. Ang sipa tu utan orang-orangan. Kanuan jamana nga yasan. Irian di namakay na ano. Kaniyay kay ara women direkta. Yara pa. Ngayera rabati tawai bukin ti sebangang ti tepakan taya yu nakoy minya taya ka kami na iman tetayay nakoy yay ni kapel mani akay ti karestan kami na pele mo ni meurin ti pakantayan ti tabes sa tamerwayo ayan na rin yasan ti ginagpa nakanakwa ti dongorongon ti SPD for Christ Aris na ko ni kayan. Ngayon kayo ni kapiyan kita na Departamento Directors. Nasbati, tira, aron minaray kay yataya pa, nakakaipon raw ni kapiyan, apiyan niya inabi. Ti, sabangayar, yasa na pen karikay na nun tirari. Kayan ti SPD for Christ launch. Ngayon ganyan tipayan natekin na. Kung natekin ni ba ike, inorin titayari. Nakakarawak yay ti tarumaw. Kana si Loria to kora kay intense ang mantika to kibubura kay ay itaran ne tapun tiwa matari kito kay ye pun koros tira na ti payarang ni kaung ana ne tiwa matay kay iya pun nun da kina bela nun tirare tensan haris yakota kiyay tetayan pas tibu panano ya to kora kay irang ni pen nila no ya na kon tiwak ari karawak tetayan awaki ya kanimis to wana ti tirare pa inanon tayo tirari te tarumaw din. Pasti po pa. Ti testimony yan ang kora-kora. Inanon te tayo yan. Spakin ti testimony may iloya. Nakikiyaro ko. Aring haya. Akarawa tirari. Ti siba-siba. Kaya nakoy lang ay nag-spend kung te tayo yan. Hindi ko tayo may Araberistens. Ti General Conference. Kaya rin hayaro ko ay nang karawa tirari. Kailan te tarumaw din te tayo yan. Awan na tarumaw din Tiberestes tayo, yan man siya kaunganan. Pasti po bang ano ko taray yarang. Irang kiyang ngang iyon na anak para. Ne, anak chobi kay ka. Karari. Anang ka kongora. Nakalang ko tuwan anak chobi kay isukuy na nung tetayay. Pa, tirare, the mission is a miracle. Okay, ay ito ko ba, ayo to na. Tinuwa the chobi kay kanakwantayan. Nakanakwa tuwan na may buwa ko na kaya mission is a miracle. Oska kuwawa bang anak tirare. Temission pon temiri ko ke pati aswang kana kana ko kono makur yo ai tak ba yai pe kana e kona ena buku ko yai ya kona ni karike pati temiri ko are ko kona ni kanta ni ngaya ong nena ka para te wa yo tak ba nang ka kongora punna kia na beto te ka karungwa na beto wono na tayo na tapon focus na be yo anti tirare ti ngora may ronti are resistance sayo te ka toki yang ngangin nanti terare jaka para hari tetaya yo kai kamataya pada mission pon demi ko ai tok ngaya pasta taya pada aswa kon an karoi kakai ngaya e kono an karoi kakai tem maku dia kono karoi ke bukina ngaya ayo rawai ke yari apene si mais nga ida tanan Departamento Directors ke tawangan ako ingkan ne kay muina ke me ayo to wana ri ri yaw ya stebo iswa ngai pa ikam na tuana no pa na naspawa ayan ako imi kami na ko na andari ni mga makuriya pa te mission na kwasan ndare niya hoya ba ko nakaroya kuna ki me ku yai pati aswa rom tai na ko e kuna ni ka ni be form tanan mi ko akwa kanta ni ngaya ren tata yo ayo to wana itangi dia panda spaya na ko himi yai tanan session na ikakarawa kinabay na nante terare te SPD for Christ lo session na ka skan na kondare
Day yay. To one may walk on the station na iria. When they allow nung tere yari. Pa. Takaraking kano ko nakarag. Takarag yari ka nga ina-involve. Yay. Siri-siri. Ina-involve yay ka nga. Sina kong tirara. Kaya pa yan ako na. Hindi ko ba ka nga. Ina mga meyak yay. Ay, alive in Jesus, ari nga yan, naridas. Pakam na ko na andari, ni karakin, ay kanga, anaki at yakakin, ni karak yay, yu, and enadik yay to, karakin ang siri-siri, meterari, asina ko kita tirari, ari nadik pa, inarari, ina mga mayak yay, titi. Anyang kanya nga to, one na bete pa yay, ide yakin na inanon titay, ari na ko ni kaya tiririn ti alive in Jesus. To one adik, pati alive in Jesus, yapon ka ngwag, metiti, yari wari, yasan karawag, yari ti, babies and beginners, kaya yero kon ti primary. Yang ti primary. Yero kon kain ti primary ki. Parang kay sila ilang mga karawag yung kain teridik yay. Itag ban teridik yan ako. Si karawag ti babies and beginners ki. Itag ba sabi ng kain karawag kain ti karesa. Ngaya wala kam karawag kain ti karesa. Ako anta nga pakam ni karawag bare sa Sunday kanwan tanan resources ay giyasan do ko. Are kam nakapunga na. Namira yung tabas ni kabene. Ngaya, inanon na bes kuray kay nangaki ka kapapak bari inang dapat erari inadoro me ay kay tako ba inadi ko patakaw nga nanon ako ira kay tikaresa ni kabene nanang kaungay kay pa naro ko tay aya sinakaungay ba arabi ko pa ngayon na ba kain teririn tabes parin kaya ditiya rin ano ni Pilotoya ngayon kami lagi na beso kung teririn tabes para kami tanan babies and beginners kaya arabi ko ngayon na ba sinangkaw ngayon na ba kami pa kami nariyain do ko teririn tabes so sa bubusi pa kami nang diyain do ko yohan titay kaya pa yung nga po na ko roya miririn tabes sa wapen ni Roy kanuan na mirare yung program inanon tayo teririn tabes ita ko pa ayo ka nga inang daray yakin naman tatayari na ko yan interare in SPT. Kamlang besinda boy bugin na mi yung ora. Yaman ka na ko ya kita wasal biya ina kilo ya kain tatay para kam besinda ba. Tapa, ay po royam tay kurapa. Titarik taman di women ministry o. Tara pa, anto tayo yes na. Sabsiya kan Korobu begini ya special item detay daw namin na maruro ara women director na ko mi kain Korobu tapi ko tabi ni sami tay ke bidi tay kaya kamagira kina kumuhay kay tayo Ngaya, kain Korobu, kamagira kini na kumuhay kay.
Amen na kundi despeso ay man. Ay rara pa kain Korobu an tatay ay. Sinakanakuan kan ito na di video. Men the SPD for Christ na promotion ke. Mina yo sa pusiya na bang kane. Nakatawroya ra education director. Men na minis ay suwa na pwede minis men na ke. Sekarang para pa ako na lamang main na baby di rayo an tatay. Ay mina ra education director na special item kan na mina. Katawroy ko pigin na okay? Ang special item mina na kapara-para para education director. Rapa sa meta ko na kundi the video wa dire kay. Good morning. We're serving breakfast here, and we hope that everybody is happy. God is good. Very good. God is good. God be good all time. God is good. God is good. All the time. God hallelujah. SP for Christ. South Pacific for Christ. I'm here to learn and just to know that what I can contribute to the overall mission and the goals of our mission, especially for the 5 years, the Conquer. So yeah, I'm looking forward to the event. Thank you so much. We are excited about the presentations and the launching of the huge program in the South Pacific Division and passionate about God's work in this division. I'm looking forward to the presentations and just fellowshipping in all the inspiring messages. Anasaw na ra apa ya ke? Kasi na ako nagana rin mina sinapusiyara. Education director pa ya. Kira kina kumuhay kayo ang spana pa to. Min kanuan di teman ang age. Tara pa sa ora. That we'll experience together the messages and how we can improve in our countries, the way how we share Jesus with others. Whatever is discussed here, whatever is presented here, we have to go there, go back and try to contextualize it
into our own situation Bisep. so that we can navigate very effective there to Ang naban ni Mauri. so that's basically what we are here for. Iya, na akin ang napapag. Una kamsan na tayo si suwa de minis. Nano na takan ka bani roy to tuwan at tepung ma. Roy. Ya pun kan pene, ya pun kuri pene no de right tag para. And be part of, and even is we would like to see them. Ayat. Mau ko ngayon, kita mana nga ba? Yaba ka na ba timere ay bondik? Ay pun kurun to kan nanam kanto ani ki ba ko pa ka na ba timere? Okay, iko gi pau ba tawasuluri ya kita tira ya ko nan kabungan ay. Nay karaba ya kan si mai kay ba inang giyak. Na kadi mau ko ya ko na ba timere ni kadi noni ya kadi na ginabaw ko perak. Ay karapa te si mayo pa nang ini bubok. Ado tay ay kangay talan de amerulung beu. Sekarang pa tiya na nakakawakin. Pero nakamatay sino kono kaya tabuwi yo Australia ate paigan na te akini tira te pere kiro o tira uyang o an nakaroy ang kayok punta ba ito ko na tinakon ngara mga te ba ito ko na kanakok ako ndo odi ko yan patam ke matirang kan kanta ni sina noria inanon no kirayo tungan te ba yan ang ikakongora te akinaki ke isuguna no ana te akate presidency man the general conference. Ada tuangira pangairaki ni kapena kainti kairisa siria in grounded in the word of God. Siria in katiti roi nanon na tia katia suwaki erki. Tekawawa sina focus on the mission. Tira anak kanu ni tia kairisa nawaki ni sina focus ya. Sina kimang kapena arta iri kini paida bewa. Ata katenua sina nini koria sina bold. Sina nini koria ndapo sina nakoye. Sina aki ni panapana. Ay tako bayo to kaya na kutuwan ay gusto di kaki inanon si Bangaw and the education director pandakadayan ni Karoy an implement tapo di ko na implement yay. Pai tapo ay kay Nori. Ikatawraway programa yo patiraro wan na Karoy ay bugin Kiribati for Christ. Takawawa yang ana irapakaw kaway itiray kan ako ng gatawrawag yay ibugin si Bangaw. Na umakuri adi yun makina kiyay. Ata katinua, yakakura-kuray. Nuni makina teatro, panaki, mako, ikarawas pangaw. Tinaragirikin na yun Christian education. Pahit tabi uwe kasinori, nanon tiriri. Irang isilaw tiriri, pakunana, tinungan katuapong. Tinungan katuapong, ako na nakoniri, ako na diniya, patira tiriri, ako na idiya ni katuwa, atapong kurag, tinungan maisina. Ate takawapong, kapong o takalima pong nono tiya kagya luay wa may sintiriri ako niya hindi yakin na tinan highlight da bewa ke ita ko pa nang inipuangan na bugin na makuri tina aron the Christian education ndaya ikay inakon nora na nakongora ni education director Dr. Mason man the division o ka para pa yamon na nipuan identity tiyaron ni kaispong na nawakin ng riring patira iriki Samuan na nikatayan kasi taboy na reiri yakira dikira. Samuan na nikatayan na naroon na reiri titautek. Gaboroy na mga iya pasinay na piriya. Yung ang kuwara sinaro ko na panday level. Meta ko nagay na narong. Sipon na ko na gaboroy na meto ko rakigay. Pangay na sinapon ni kokor. Maya po ara identity yari kakawag ibukina. Pasamuan na pen na mandairi yakira dikira. Sinakok yari kaki na kondoy. Punuin. Anakanta nga tiro ni kaisipong. At ready at nalini tiro ni kaisipong. Iri yakin at iti. Pero nalini ya Yesu. Busmaya Yesu para sa kamehok. Anya right identity ya sinaki mamaning. Ay ito ko ba nang inipungan ayo. Baka sumakunin titaw teka. Dailing titaw teka. Ganilin tiro. Mga irakain tiro ni kaisipong. Sinatima to hindi yon na right identity ay. Ni kosa pa yay di pa yakakawag ya sinasbay. Tungan na ba highlight ay inoria. Diya kinay mga gedausun aro-aro mga aray kakakokor. Sirakngan buar ko iya nasira. Kani mo nga na konta kami ng tamaro ari kanta na ngayon tiyaswa. Ay ta ko ba nila ba inoria din.
Nawitira ni magura di menay pana nang kakawak yaw ipupo kiyay. Kanano na balik tira pa kaway. Ibugin spakin. Anatang ira tiyato. Tungan na nang anana pa no. Wakin akin tabayira na kabati small group. O nagiri boss na aki akan ako diri boss punta ba ito na nang effective. Naron kawaraki o amatay kamais. Naron di small group. Ay nori yan tapon diri. Pasko na na-apply ayo. Dili titaw tiya ka na pa. Karoy small group na kain nararo. Aki amin ng taboy kay pasin ako ng spot ng urong way. Yan ang naratay ni mga mga iya. Tiray kasi na karoy. Pahitabiwa sa yung ni karoy. Sina organize religious programs kaya arawak ni kaungaya atay day kisa gini naro. Ni ko tagi mara preschool. Ni ko tagi mara ni kauma. Ni karoy maguri gewa ke ka ananay nanuya ang katawroy ibugin Kiribati for Christ. Sina organize sila ang trainings, ibugia young couples, tinan families, kaya nang nga na bas pangaya kakawag, ipanatay. The establishment of small groups within the government schools, nararili na pa, ari ka umya, preschool. Ito na, ay natsuko pata kagawin ako. Sina iroro ang mamatay, kakisaki kain, teron kaisipong. Sinaksi taraya kain na kamlulun na iyo, bakain na kamlulun tayo na ko, mas sinatagay sinanok, on kapapa kararita kinakoya. Naroon diriri, sinuya na ba yon Australia, sinakoniria. Sinakanga, iroro, ang mamatay katanan, Muslim mo, tinandarik. Ngayon kay, kaya ko tete, Muslim kita tiran, Islam kita wantay, may isa kain na raro. Sinakara, iroro, ang matukura kay. On kaskiya, pana, anari kinuya, takantani nga, sperin niya koya. O, kantani nga. Karawakin na kain kapen. O ilan na nun na nakanda nga Yeshua. Sinatay mo ito and grounded in the Word of God. Sinatay focused on the mission. O sinabold in whatever circumstances and situations that's faced. Naramakuri kasi manayay. Ano na tigaroy? Ngaya. Irara pa di education directa. I mean nung orang kami, o sinangungurang kanya, sinakinin kami, o kananganira rekin, okay? Kita rin matamigan ng upo nung ora din sa day, ngayon rin nanganin kami ay misisiragin. Kanya ka makuna, o nagya ka, ami seniors, okay? Ami youth. Akangay din sirag. Tira na diya ka, the president, the general conference, at itagin nantay, the education director. Tira na anatea ka, tete ni metang. Ngaya te yay gay. Ariya kide kane arire ki rona igaway nan desai te ka makatene baimi. Sinanura minta kakawong okay? Ngaya, tayo kaya yakin decide, dahil sana ko yakin decide, tayo, dira na tiya ka the president, the general conference, okay? Dahil gin na, manaway yan tayo. Panabesin na nun na natayin ka para. Sana ko yara seniors. Ayaw ko na focus, okay? Grounded in the Bible. Special item. Sabsiya, kain ibigay ni Bill. Ngaya ka magirag na imo ikay.
Imora igay. Ngaya, kampunda ka da, imin ka na yan na di ararurong awaratay na inaigay. Sa sarok na iron, te yuta rekta. Kam katawran kami kan peso, baka na makakanaw kami special item, imin, ana presentation. mana sinakimare ni dayai pai yesu yasan mete bukida ayari mete bukida bukin darapure pai kara kama ngara kumene nanona tera de pai resine sine ku buringa betau roi bukim oi buku sa karabaya natin na ini, rurong amen.
may bigyan ipiw. Ni kunaya na intang doy o di tamero manivin aki. Ang kanin di tayo yu. Saro ko iron te youth director. Ore pun naring ne kam kakawong o napun dining kami kinakantang meta ni kakawong, okay? Pakan nagaya ka o sisirak. Merry everyone. God is good. All the time. I want you this side to say God is good, and you say it all the time. Okay, 1, 2. Kami. And amen. God is so good. This evening, I'm going to share with you a bit some highlights on the SPD for Christ and how Kiribati for Christ can link or connect to the program. So this is just a highlight of what we do over the week. Next. So we have worship programs and presentations and registration. These are some of the things that we do. And then there's some creativity that the organizers put together, and that is a break time lounge. There's a place in the tent. After its presentation, you can go and drink some hot drinks and some snacks, and you do some painting as well. So that's how they use creativity in their programs. So this is what we can do in Kiribati as well. So one thing I see there, I wanted to know is how they do their program, and this is what I noticed. These are some of the presentations that I managed to attend. There's a presentation on worship and discipleship. We have to know why we worship God, yeah? Why you come here to AY program, why you sing in the youth, why you join the Pathfinder, why you come to church. And so this will help us with how we lead out or reach out to our community for in Kiribati for Christ. So our motivations has to be right. Also, there's sessions on missional clubs, our Pathfinders, Adventurer and youth. They are your mission ground. They are ways that you can reach the community and the young people. And there is an interesting topic as well on urban centers of worship, especially places like Tarawa. We have churches in the town. This is important places that you can reach out to people who are working and who are living in towns like Tarawa. Okay? So your churches are very important to reach out to the community. You don't close your church on Sunday evening or Sabbath, and then you open on another Sabbath again, or Tuesday, okay? Your church is supposed to be open for the community from Sunday to Sabbath, every day and every month and every year, okay? So this is an important thing that we will learn. I've actually talked to this guy here. They are in the urban center of influence in the GC. They will work out how they can help us with resources and materials for our churches. You go on mission trips to other places. Last year or this year, last year we have some young people from TPUM, Kain Fiji, Solomon, Vanuatu. They went to Indonesia in Kiribati went, okay, for that mission trip to see, do some
missionary work like, serve and then you come back to Kiribati again. And also some presentations on evangelism during the week. What should we do as we need to open our doors for our church to serve and reach out to our community, helping them. There are people who are in need, so we need to reach out to those people as well. From that, I've learned also that we need to invest in building people for mission. Okay? Churches, we need to organize more training and more programs and resources for our local churches. Okay? So you are responsible to build your church members to go out and do mission work. And together, we are claiming Kiribati for Christ in the South Pacific. Youth are the front lines of that in our outreach every Sabbath, but we need more, okay? We still need to do more to engage our young people to do mission outreach. And also to organize across Kiribati. What I mean is that the church, you're supposed to sponsor a for somewhere in Korobu, provide activities for young people, things in the community. So this is what we've got from the SPD for Christ. I just want to share the next slide. This is the Adventist Volunteer South Pacific and also the website. And you can see a lot of opportunities. You can go to Brazil, to Chile, to Thailand and all these countries for 1 year or 2 years, depending on, and the age is 18 plus, okay? If you're 18 and above, then you can. Also, we had one on Global Mission Fund to start a new SDA congregation, like church planting in areas that have no Adventist presence. This is a fund. By next slide. There is a fund that you can apply planting or ministry. So if you see that our outer islands have no SDA congregations, we can use to go and build a clinic or classroom in the outer islands where we don't have SDA churches. Okay? And so this is one thing that you can check through the mission office, and then we'll see how you can apply for this funding. And so I just, from the youth department, from the mission to the youth, the local churches, the young people are the ones that will be on the ground to do the work, okay? To outreach. And so I just want to encourage I mean, nung orara. O ngay gay na demand na daw na ini.
ay istibuita bun kaya na anaririk ndana. Seven volunteer. Ngarwa de tayo yogi. Ay istibuita bun na anaririk kaya bumdime doon ndana. Maguri ni ngayari edonga 18 ni wera kike. Ay isarong nara sira kisinangan nara misinari may peso. I mean na yo sa mga nguray doon. The stewardship director. Awanani na kain pairik. Na ang kay mo anani na kain peso I mean the sirak. Para baka kaunguray di sirake de yo kanti karisa. Ilang kanga di sirake yo. Buwa di sirake sinagaya kati. May minara na kaungurada. Yu director ke kakaunguray. Ata ko demo sirake. Tara ana monteka ata kina ara yu director ke dirak. Kana ko tayo ko kati baby. Tara na teka monteka ara yu director ke montirak. Kanga? Kanga? Ina ba God is good ke? Kam ko stabo man kami yani. Kaya kairua. Sige, ngayon direk yan. God is good. Takawuwang kan kakawuwang oray. Tara kawabakan KFC. Kiribati for Christ. Yes, an? Saubuya. Kenapa? Sa araw nga ni hindi na special item sa busiya kain ni peso. Narimi ina sa busiya na tanan ni bangane esa decisión wera kike ibugin narata ke yare ya warire ke Kaya di may mga
Si kwana kan mga minte tarumeawdi. Cara ba? Kami na panirigin mauri kan dia karasan di tupakan tayo ay. Ito ko didatan matangay, okay? What I learn and train for is what I will say to you. Then we will do it together. Amen. Tinato pa yan na yasan da yakin na anak ko. Nood yan tayo sin ako yay. Naroon na yasan spagi do ya. Tadi na mamana rag kimay may na. Tatay yun naspayan ako imi. Sinakain magkuliah. Ngay man kami. Lagi na gido ya tadi mamano wag may may na. Ngay na ini yang kan supaya memang kami ayun ako nikagiwan tuwan na tayo ni kilas pasilere ya sinakangan mas tadam ayun tuwan na tayo itangi dia pak na supaya memang kami sinawagi mo amakain na rokomete Amina sa wagi na pwede nanun tayo niya karesa. Mato sinanod din nanun. Ya black and white na pagi. Hari tuan hari mainai nari yang kan ya pu kita tanan pas ten dige tanan pas pen dige tandai dai kita andai dai yak. Ore kar hari ya pu kan ne tanan vesele dai das ke chata ya pa aswai juga kota ki roi gai narsi me takan tani ngai nanunti the weekend aro ko yo ana pepe ne ara ke sasan Yasan musti ya missionary buki ya raya tanan leadership and tanan stewardship ke pasinari yakin angkan itu payo. Jaka angang teman itu wana jaka angang orang kubura gay na rakaresa. Tapi tayo sitara angang inanun kita abes itu wana matuwana. Eko na epak ekera ke eko na repaka. Men pun nangin detai ya pun pakari kaki. Ye may takantari ngai nanun di tetere ya sasan de yakin nai nakapeni autai me ta kain tanan lida sa gasan diniak jadi kita anuman ya karena itu sama ni menam dia karesa irang kaungan apa yang nanti teriri ya yo pangaya sinawagi mangaya ke orang kan kanon teriri ya tak no one can save two masters you cannot save both God and money tapi ada sangang sagyang pa ibukin apa pun narapai mana pa yantai ana pa dia suage takwari mina and I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Okay? Ero ko tiya suai bukira ke Yesu panangani da temeu. Te pai are ke roura sagara pai pana pai andai. Tiya suage. Ai kai te bua pai ke sire yagini ke. Rondo wana te yagina ki. Patemane te te bukindara. Temeu. Okay? Money represent life. Awan na formula kana kumani nga na formula awan kami at arawi at amin ako taray yake kasi na mga pundi yakin na detay na kaya na rekometi misa manike life iku kanan energy plus ability plus time
Aire king kan itera te meu. Sana ke pure. Ke kana ko kabunga na meneti. Kana ke kora koram ko kabunga na mapiliti ke to matai pai kam ko na pai. Detai aire ki rom jara. Te meu. Yaki ko na ni pa kami karawa te meu. We give this tree and we receive money in return. Edeke? Sikaroi pa ka tenu ai kai. Aire king kan ite mane na ko ira. Ayuh na batuan at bayang kakawak. Idak, whatever your money goes, there goes a part of your life. Ayuh tuan at diri itu bayang kakawang lagi. Dia kinagpa, kita pa rin ako yung money. Owan ayawan nina kita po. Anak ko yay itiran dapatam. Kita apain dapatam dautan. Kita ko nina nuan. Every time you spend money, ate ya ko na nikisin at dire kanime. You a part of your life. Tera rimina. Yakanga rimina. Spend every time you spend money, you spend a part of your life. Hindi kira kayo me orang ay nakan dia karisa. Kita pwede ipakaya man ipangkana apakan kita pwede kidoy day. Kaya apakay kan dapat tambaya kidoy day na pwede. Maing na ko kita puan. Kita ko takuwa. Every time you waste money, tera rimina. Wana you waste a part of your life. Kana ko pakateya ammane ki ko pakateya na ba new. Takabania every time you save money terarimina kamlang wana te you save a part of your life. Ayo ito pate teriri arang kakawak irang mai sidi kay kunan kana ko diyak perang ngadere kita taige na sina mga bonde yakin na inanon tayo na ay ay punta ka tepanan busina ko ya dari misinari agi aswai do kami leaders the stewardship teman-teman karo ko ya payangan na wa kada ready yu irang pupura kanuan depo kayo the session irang ni mais tidak uwa makurun the session na sinakatayan kabanya payo de payarang kakawak tuwa na tapira ibigina ra spangara ngai da tananda tanan stewardship ki tatando was rara pa wan ito pa tiap ti irang kakawak ibigin ka kanuan na ba manangaran tako nikakiwa the training hari raba tigrain kapan Ayya, sa aro kung gana natin siragi. Nasiragi niya, tiya kata-kata, kata ni May. Kamakatawrain na kami kain baili kipa kamner, anak-anak ko nami imin na yo. Ngaya, siragi ka ngay. Tirana ana formula, ana formula tirana, the life. Life, ngaya energy plus abilities plus time. Ngaya kaneng wana-wana o kamura roy ke. On de yang ganyan sinang na kuya kain pa hindi kinikunaya. May mind na Kana ako na mekin na pamatiyay ng kabiro ro hindi tapon taro meuri. Kata-kata ka na dari kina penera. Inabuka di dirana. Tira uke. Pa atakata ka kaya rade ka wapunta ka karon mo lagi. I mean, सबसे ने दिया director, media director bayar आरे, या का तौराय I mean ना यो.
ya kain indong the media director. Ndona gido ya ni me kuna ya kain Andre. Ngaya Munaro na yari desira ke na punna ko na imina ngayari kakawong roya te ke makawagi na kitira padumanta payo. Ay, ano ba na naman rin mga tayo eh? Happy Sabbath, Rick. Ay, sarap kong kanin na naribos ni Miri. Ito baka masa ni Panano, dayan, nungurong o dayan, karagya, kaya sa narangagi man. Dito po, aresin ako yay, ni ka pa na tanang directors, man the mission. Anak ko nila, the buta kaya ang kakawag, kita kaugugi on the SBD for Christ. O yaman akong kayo na kung the TPUM for Christ. O ay ngayon, ni ka pa na the Kiribati for Christ, as nang ipananawagin kayo na nun. Diyan naman kayo na yokas. Aya, siga sa ara slides tu nan dayay may isigan ka para ang ano ba? Tumarang ayo ya panang nakoroy. Dahil yan ka ba? Ngayon kito sa gidang atay pa sinabi na iyam apa na ko kundi obviously naroon na ya kawa Brisbane doon at kawa tabo kay sinano ko tiyanon nasa tuwan na batabaya warang kinas ay kami nang tatabuari o sa kakaita upaya ito ko rakyake anuri lang kasi naman ang Dawari James kay niwe tuwan nang kinaya ito ko rakyake Brisbane naan kana ko man matan windi kang adalay kan karangan no abang kanikan di tetapo ya Brisbane irang kinaki do ko ni katua pong no onda ke tetapo yu ora ni kintari ayu ni kapane yapon ke bono ben katua pakanta angina o nura na baron ta katiti yarang kami mi ke angi arorak asway dang nonori ya kagin katiti ka bubura ayun sa bunsusu kuna bagi di bas matayen katiti ya di takaman nako adaranak Mangkisara ko ikay, yapon ng kura-kura katiti kayo, silang, ilang kura-kura mimirang kan eh, inanon de, tatay, ayo to arba na bas, kam tinatagdari asan ng anaribos, yangan nangan tayo ba eh, yangan na iyo sa Brisbane, ni ka ngayon, to Korobu, yan ibunti, yitan ro ay ditapon, niya ba, ditabuhay, at ditabuhay yung South Bank, o tapos South Bank, ya kita iba ran. Ya mimi ke sarin ko taboyo, ya pun kinat taboyo. Tetaboy sa naman do ko may manan, nira na para buwi to wan. Natataboy arang skiroy. O arang may sinabi yaron da kakamagulo dito boto naman sa kita ba. Ata tias wa to ko kay giyak. Ma sanura na bay kay takanta ni kamano yey tetabe na ora kay kari dia gin. Ida watangan kato po. Ayo nga na iteran sa arbang sa mga ko Brisbane mo kosway ko i Brisbane. O ayo tapos sa mga panan ako yay.
nakon ni ba makura ki nakon kaukiyang nura na tabo mga ira toya kati kay ipun ng kura-kura ta kapanaman taboy kanon na punang dawat ayaman ni to ara kam nura may kayari nga to ara kay accommodation tabo yo ay mga nanong kan ayat tabungan na yato matay naman aperin to ani Methodist ani matintining ayaran kaya to managi para manin ka ben ako ni menahinan o ani dari kinna matataboy South Bank nurungan dito ya kita kari mo ina pa na mga iya mo ina kana pa ya sa kauring nganen de mewari kana pa sa benendo ko